rauh ring kelas 3 nge lele sang sami ke cunduk malih sarang bapak ring mata pelajaran bahasa Bali nggih. Ring radana mangkin bapak jaging lanturang materi nggih ngeneni nindek materi satwa Bali lumrah nggih. Nggih sedurung punika ngiring sareng-sareng nguncarang panganjelimat nggih. Om Swastiastu. Nggih lele sareng sami punapi gatrone ring radana mangkin dumugi becik-becik nggih kena dan rahayu nggih lele sareng sami. Nah, mungkin ngiring saya gayang piranti melajahnya nih wenten buku paket, buku tulis nggih, alat tulis nih ke mangde sia gayang nggih. Ring ranen mangkin mangde ale-ale sareng sami nyatet nggih, nyatet materi puniki tan yang penting-penting menten nggih. Nah nggih, bapak lanturang materi sane aukus sepelintang kan nampun wenten tugas nggih. Ini ndek satu Bali lumrah. Nah, ini mungkin bapak jaging lanturang materi punika nggih. Pak lanturang yani sampun siaga miring. Nah, niki kan sampun kusan ampun lintang ampun Pak nyelasang napi nika kompetensi dasar ring materi puniki nggih. Pak lanturang. Nah, niki satwa sampun Pak wadarang pengertiane. Ada aku sampun lintang ya, niki satwa pinaka cita rakyat nggih, nika palanturang. Nah, niki wenten satwa Bali lumrah nggih. Satwa punika kekepah dados 3 nggih. Wenten satwa Bali tantri, satwa Bali lumrah, lan satwa itiasa nggih. 3 wenten bagian-bagian dari satwa nggih. Yening satwa Bali tantri punika nggih punika satwa sane tokoh utamane beburon nggih. Beburon sekadi majudul i siap selem i empas teken i angse i lutung teken kekuo miwah sane lianan nggih. Mandalet uning nika. Nah niki wenten satwa Bali lumrah tokoh utamanya nggih punika manusa nggih. Tokoh utamanya manusia sekadi i belok men sugih teken men tiwas ni bawang teken kesuno pan belok pan cubling nggih. Aku sampun lintang kan ale sampun nguacen satwa i belok nggih pinaka tugas ring aku sampun lintang utawi minggu lalu nggih nika satwa i belok. Nah nemangkin wenten satwa itiasa puniki sekadi Mahabharata lan Ramayana nggih nika termasuk ring satwa itihasa nggih. Lele sareng sami mangda kecatet puniki mangda uning nggih. Pak lanturang. Nah niki wenten unsur institusinya sane sampun Pak tlatarang nggih. Sane aukus pelintang. Nah wenten unteng utawi tema. Nah pinika unteng utawi tema kari keinget lele sareng sami. Kari ingat tapi nika unteng utawi tema nggih. Unteng utawi tema punika inggih punika dasar cerita nggih. Wiadin unteng pikayunan ane ngedasarin ngae satwa nika nggih nika termasuk unteng. Nah ini lelintihan utawi alur ceritanya nih benten wangunan satwa ane kewangun uli makudang-kudang kahanan wiadin kejadian nggih. Ane ngelah pai ketan niki alur cerita niki patah sekali sebab akibat nggih. Enten Pragina utawi tokoh ceritanya nih tapi nika. Nah Pragina punika patah sekali pemeran nggih. Wiadin jatma ane ada di satwa nentu nika termasuk ke Pragina nggih. Tur nuturang parisolah nggih nika termasuk ring Pragina ning wenten penokohan. Wenten genah punika sekadi tempat nggih, tempat kejadian nika. Ring dijo nika satwa nika nggih, nika termasuk ring genah nggih. Wenten paribasa, majas lan gaya bahasanya nih
diksi utawi pemilihan krunonye nggih nika. Nggih Bapak lanturang. Nah, teng rene mangkin Bapak jakikal masa 2 nggih, masa 2 sane majudul ni bawang teken ni kesuno. Nah, lele serang sami ngiring mungkin buka buku paket teh ring halaman 9 nggih utawi halaman sia benten sadua ni bawang teken kesuno nggih. Nah, lele serang sami ngiring birangang sadua ring rane mungkin nggih. Birangang Bapak nggih. Bapak bakar mo sadua nggih. Nah, ngiring lele serang sami wacan sareng-sareng nggih. Nah, niki wenten ni bawang teken ni kesuno. Nah, akar masatpo. Ada tuturan sadua anak makronan. Ngelah kone pianak lo duang diri nggih. Pianak ne ane kelihan madan ni bawang, ane cerikan madan ni kesuno. Akuran ngoyong kone di desa sewai-wai gaginane tuah maburuh kum nggih. Pianak ne dua ento matung kesan pesan solah ne. Tan bina cara gumi teken langit nggih. Solah ni bawang acak ni kesuno matung kesan pesan. Tan bina cara yeh masanding teken apine nggih. Ika palanturang. Nah, ni bawang anak jemet. Duwek megai nulungin reramane. Duwek masih iya ngeraos, sing taen madan ngeraos aneh jelek-jelek. Jemet melajahang raga, apa-apa aneh dari tugasnya dari nak lu. Marengin meme garapan di paon, mau tanding canang, sing taen lep teken ajah-ajahan agama. Melenan pesan ngajak nyamane ni kesuno. Ni kesuno anak bobab males megai duwek pesan ngai pisuno entu makrano memene statu ngugup sadun ni kesuno ane ngorahang ni bawang ngumbang di tukade ngenemin anak truno nggih. Nah, sedak dino anu tugas entu sujatine ni bawang maresut ngelesung padi laut kaya sambil ngabel Jun anggon ngalih yeh nggih. Karena ngugu munyin ni kesuno ditu ni bawang lantas tik 3. Siama aji hangat tur tunena magedi. Nah, ni bawang laut magedi sambil ngeling siksikan. Di subane ngutang rumah neket kone yo di tukade ketemu ajak kedes cerucuk kuning. Itu lantas cerucuk kuning yang kapilase teken unduk ni bawang. Ni bawang gotole bango emas-emasan marupa pupuk, subeng, kalung, bungkung, gelang, muah kain sutra. Nah, sesukat ni bawang lah penganggu ane melah-melah buka keto iyo nongos di rumah darungne. Tuseng tayan yo mulih ke rumah reramane. Kacerita jani ni kesuno napukin ambokne mau penganggu melah-melah. Laut iyo nakonang boleh cuman penganggu ke gitu. Di subane ora ina teken ni bawang itu laut ni kesuno metu kenahne ane keliwat bobo. Adot ngelahang penganggu lan priasan ane nah buka ane gelahang embokne. Ranto lantas ni kesuno ngorahin memene ni tik ukurane. Apang ganti bapak belur. Nah, sesubane ketik-tik lantas ia ngeling sengu-sengu ke tukade. Ketemu teken kedes cerucuk kuning. Kacerita jani cerucuk kuning ngotol ukudan ni kesunane. Isinina gumatat gumitit dekat jumah ditu lantas gumatat gumite ento ane ngancanin ni kesuna kanti ngemasin mati nggih.
Nggih, punika pinake sadua ni bawang teken ni kesuna nggih. Nggih. Alit-alit terang sami mangda nguwajen punika nggih. Mangda nguwajen sadua punika. Nah, ne mangkin Sirauning napi nika piteket utawi amanat sane wenten ring sadua punika nggih. Nah, Bapak mungkin ini tayang napi nika amanat nggih. Sadua ni bawang ngajahin iraga apang tusing bobab nggih. Iriati demen ngomong tur ngae pisuna nggih. Apang iraga adung menyamo nggih. Nika pinaka piteket ni bawang teken kesuna nggih sadua puniki nggih. Ke pinaka piteket nyane. Nah, mungkin ada serang sami ngiring mungkin mekarya tugas nggih. Buka buku halaman buku paket nggih. Buku paket bahasa Bali punika halaman 9 nggih. Nah, nika halaman 10, 9 dan 10 wenten pitaken nggih, wenten 5 pitaken nggih. Sane pertama nyen dogen anek kesatuang di sadua dhuwur nggih. Sadua ni bawang teken kusunang punika. Nika penggalih dija ni bawang kecunduk tekan ijo kuning nggih nika paling 3 nyen ane mapari laksana melah di sadua dhuwur. Ping 4 nyen ane mapali laksana corah di sadua dhuwur. Kelima ken-ken pedalina yenik ngiraga mapi laksana corah nggih. Nika pinaka tugas sering radana mungkin mangdo alele serang sami makarya nggih tugas punika lan ke-upload ring Google Classroom nggih. Mangdo alele ke-upload nika tugas punika pinaka nilai harian nggih. Nggih alele serang sami ini ndek materi ring radana mungkin Bapak puputang nggih untuk materi ring radana mungkin. Nah, sebelum punika elingang nggih manole seleng sami ingetang nika 3M nggih. Yang pertama nggih punika memakai masker, yang kedua menjaga jarak nggih, yang ketiga wenten sering mencuci tangan nggih. Mangda doh ring pandemi sekali mungkin nggih sane mawasta COVID-19 nggih. Mangda lihat kena tur rahayu nggih. Nggih Bapak puputang ring materi ring radana mangkin ngenenin di satwa beli lumrah mangdo alir sang sami makate tugas punika nggih. Nggih ring sampun miring puputang antuk para mesanti. Om santi 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 om.